Assalomu alaykum, hurmatli mekanishtlar. Biz qayradan sizlarga bozordagi unalarni ko'rsatuvni boshlaymiz. Yapochka Koreys aralashtiramiz. Bugun 2019-yilning 7-sentyabri. Honda Step Wagon Spada. Yıl 2008. Leviru 2 объем $8800. Растаможка болгон. Mercedes A160 175 пробег 2004 объем 1.6 коробка автомат Tiptronic $4600. Telefon номері. Honda CR-V Leviru жылы 2003 объем 2 $7000. Байланыш телефондар 0500 28 45 15. Бұл жерде көріп тұрсыздар BMW M3 жылы 2002-2003 коробка автомат 2 куб. Краскасы өзінікі, родной краска. Телефон номерлер 0707 53 38 15. Айтылыш басы $4900. Келісімді сөйлешіңіздер. Ішке салонды көрдіңіз. Toyota Corolla 195 пробег жылы 2004 объем 1.6 $5400. Байланыш номер 555 47 20 47. Toyota Corolla 183 пробег 2003 объем 1.6 $5700. Байланыш номер 0555 47 20 47. Hyundai Sonata жылы 2009 объем 2 пробег 125 коробка автомат. Әмесі Кореядан келген, Қырғызстанда азыркы учурда айдалып элек деп жазыптыр. Байланыш номері 0772 20 45 00. Toyota Avensis Verso 2001 автомат 2 куб $5800. Байланыш номер 0708 17 03 80. BMW жылы 97 объем 3 коробка механика $5500. Климат контрол, электропакет бүт бар деп жазыптыр. Байланыш номер 0700 93 93 98. Honda Odyssey жылы 2002 216479 пробег жүріп тұр. $3700. Байланыш номерлер. Toyota Avensis жылы 2003 объем 1.8 коробка механика $5700. 0702 06 54 34. Toyota RAV4 жылы 96 2 объем $3300. Байланыш номер
коробка автомат, правый руль. Subaru Legacy, levý rul, 2005, 2.5 объем, без турбина, $5200. Байланыш номер 0711 88 11. Honda Fit Aria sedan, жылы 2006, объем 1.5, пробег 98 000 км жүріп тұр, расход 5.6, байланыш номер 0700 203 102. Honda Civic Ferreo sedan, жылы 2002, объем 1.6, коробка автомат, кондиционер бар, $2850. Байланыш номер 0779 977 277. Volkswagen Bora, жылы 2001, рестайлинг, пробег оригинал, механика 5 ступка, объем 1.6, $4500. Бер хозяин, Германиядан келгенден бері бер мынаның несі өзі екен. Байланыш номер 0551 39 36 36. Honda Odyssey 2004-2.4 Absolute Tiptronic, газ, бензин, монитор, Android деп жазып тұр, қосымша малымат $5800. 0700 55 11 00. Құрметті көрермендер, 30 минутқа уақытты бөліп қойыңыздар. Бұл жерде мыналардың артын тартып жатқан учурда, мына шағалда бүтүсүн басқанын үнү сіздерге катуу угулуп жаткан болсо, туура түшүнүп көрүп коюңуздар. Себеби артына айланып тартып жатқан учурда шағалдын басқан үнү чыгып калат экен. Honda Civic 2003, 1.7 объем вариатор, жүзүндө 7.8 расход кылат деп жазып тур. Негизги баасы $4800. Байланыш номер 0703 848 344. Toyota Gaia, жылы 2000, объем 2, коробка автомат, $3400. Байланыш номер 0703 13 14 59. Golf 4, жылы 99, объем 1.6 автомат, $4000. Байланыш номер 0556 77 74 82. Honda Accord Tarnova кузов, жылы 99, объем 2 автомат, 200 000 сом. Байланыш номер 0500 90 30 21. Honda Step Wagon RF1, жылы 96, коробка автомат, $4200, 0501 61 13 61. Honda Odyssey, жылы 96, объем 2.2, 230 000 сом. Байланыш номер 0709 95 54 92. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул Honda Odyssey'de кошумча силерге информация берип кетели. Мындай люк бар экен. Бир эмес, эки. Жалпы эсептегенде 3.
Toyota Vit жыл 2008 объем 1.6 $3300 доллар. Байланыш номер 0704 15 15 40. Honda CR-V проверил қара түсті. Жылы 2004 174 пробег жүріп. 2 объем. Толық маалымат алу үшін 0777 78 904 903 $6200 доллар. Nissan Skyline 2003 объем 2.5 $2700 0703 35 35 53. Toyota Altezza жылы 2000 2 объем Vanus мотор деп жазып тұр. Байланыш номер 0706 07 06 07 $3700. Урматтуу биздин көрөрмандар, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видео жаккан болсо лайк басыңыздар. Суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө, сиздер менен Мишка Калар болду.